ndagira ngo wenda tugaruke ku bakinnyi babiri, umukinnyi witwa Vinicius Junior n'uwitwa Harry Kane. Ni bamwe mu bakinnyi wenda bashobora kuba bagize influence, buri wese yatsinze penalty, gusa ni na bamwe mu bakinnyi bafite izina. Ni Harry Kane umaze gutsinda ibitego birenze 8 mu mikino 11 amaze gukina. Ni Harry Kane umaze gutsinda ibitego birenze 43 muri saison ndetse bingana n'imikino amaze gukina. Ni Vinicius Junior nawe umaze kugira izina muri Real Madrid cyangwa se no ku isi yose, ushobora kuba ari umwe mu bantu buri wese nyine akwitega ku isaha n'isa ashobora kugutsinda igitego. Bahaye igikombe Vinicius Junior aba man of the match. Yego wenda ushobora no kumugereranya na Harry Kane, ariko se koko ni abantu bari batandukanye gute muri uyu mukino? Umwe yarushije ikindi. Niki cyane wenda Vinicius Junior ashobora gutsinda igitego kicyongera ku cya penalty, ari nacyo wenda Harry Kane atabonye cyatsinzwe na Sané? Niki umwe yarushije undi muri uyu mukino? Harry Kane abantu bose bari mu mupira barabizi, ni mu bataka bafite iyo bita clinical iri hejuru, finishing. Kumubona Harry Kane igitego kimwe bibiri biragoye. Ni umwataka abantu barebye Premier League, barebye abataka benshi bavana pasi bari mu gihe cya Suarez, barebye bitwa ba Sturridge. Umuntu wakinye mu makipe ategera muri gutwara ibikombe, ariko ibitego yabaga ari biteye mu mashampiyona. Ubu ngubu iwa mu Budage nubwo batatwaye shampiyona bitangaje, niyo mwataka ibitego byinshi. Rero kugira umwataka ufite ibitego byinshi n'utwaye igikombe bibabaje. Ubwo nyine abahabura kubaka ikipe muri mediane no muri defense, ko ubwo nyine uwo mwataka abatsinda akabura guconsider ibitego nyine ugasanga na uratsinda ariko nawe mutsinda cyane. Ngo ari ikipe yose yatsinda kuko amarushanwa yaramenyereye, yagize finale 2018 mutari n'ikene banibuka na Liverpool finale batsindwa. Yagiye akina imikino n'amajoro yazi. N'umwataka muri Premier League wayoboye imyaka myinshi. N'umwataka Bayern yaguze kugira ngo yitware neza muri Champions League n'ubundi uko Lewandowski yaragiye. Nubwo n'umwataka ushobora gutuma ikintu kuri Real, kuri Barca, kuri City bwo gutsinda ibitego. Ubu rero ikintu byagenze nkuko nabikuye mu gice cya mbere, ukuntu abawinga bagomba kugabura Harry Kane bari babashize ahantu badashobora kwemera cyangwa banatsinda cyangwa batanga passe nzima, byatumye Musiala hara kuri kabiri byanga na Harry Kane kuri karindwi byanga na Sané kuri 11 byanga, passe zigera kuri Harry Kane nabyo bikagora. Aba mediateur babo sinzi mpamvu Goretzka yabanje hanze, abanje 11 yakinnye n'uramura agaragara atsinda cyane. Si umuntu urudinga baro cyane, si umuntu kumana baro ushobora gutanga assist cyane, ni umuntu ugaragara mu mitwe akaba yashuta, ariko pass nazara zitanga. Ariko bamupreme kuko umuntu baro ashaka bati ngo ni nka Odegaard wapi, ngo abameze nk'umupivo nawe umuntu ushaka igitego. Na rero bigatuma Harry Kane atabona baro, umuntu wamuhabara ni Musiala, ko Musiala yaramaze nk'umuwinga aciye kuri karindwi atari gukina ku 10, bituma Harry Kane agaragara hagati cyane. Uyu munsi Harry Kane murebe kweri wine urebe Harry Kane agiye akina baro nyinshi ari inyuma, ari mu murongo hagati, apana kuri striking hara ku 9 kuri position yo gutsinda ibitego, andi utapingamo bagoreza pass utapingamo ini cyangwa shota. Akenshi yagiye afata baro atanga amasantre, atanga amapasi yo mu kirere ajya mu mpande, gusa ameze nk'umuplaymaker kuko Real ukuntu iri gukina muri minsi guhera kuri City irafunga yakubroka neza ikakujya ama counter attack, ama transition yirukanka. Rero Real yafungaga bigatuma Harry Kane atari kumwe n'umudefenseur wa nyuma. Ntubone Harry Kane ari kumwe na Rudiger, ubwo ukamubona hagati ari kumwe n'abandi na Cruz nyine icyenda, ubona ikina ryabo n'abawinga benshi baba Bayern bategukinira mu muzamu rya Real rwo gukinira hagati, gatuma Harry Kane atabona baro nyinshi bakine ku mwanya w'icyenda. Ariko Harry Kane ni wa muntu bagutsinda igitego, mu gihe Vinicius ibintu bakina bya Real byo abyumva, ngiye bazifasha na Rodrigo gatabiruka nka transition na Bellingham akaba yagutsinda igitego. Naho ngaho rero Vinicius wese agitsira kandi binamenyereye, yabikoranaga na Benzema season, bagenda bubaka akantu k'akazu kabo bakoranaho, umwe yabaga yagenda yambuye agatamuhereza Benzema kigenda. Rero Rodrigo yatangiye kubikirana, Vinicius yatangiye kubikirana Rodrigo ndetse na Bellingham, ariko ubona ko wamwataka uzi umupira, wamwataka uzi gutsira, unasifana, unatanga assist, unacenga, ariwe babuze Benzema atagihari. Vinicius atangiye kubyigana na bari abantu, ariko ubona ko ntabwo nubwo Real ikomeye abikora, ntabwo babikora nkuko Benzema yari bihari.
rero Vinicius ibyo bintu nibyo yamenyereye ntabwo Real Madrid ikina total football ngira pass cyangwa udupasi tw'icyo twasi cyangwa Arsenal yama transition Vinicius birumvikana ugomba kumubona muri icyo gihe transition zibaye counter attack zibaye rero Toni Kroos yahise amubona itamucomeka itatsinda igitego. Vinicius ni umukinnyi w'umuhanga ebana kandi mu bakinnyi bagezweho muri iki gihe Vinicius birazwi ni umukinnyi ufite umupira ufite speed wirukanka werimina akiza bwa mbere agira ikibazo cya finish atazi gutsinda ngarangize nyine agakina agahusha ariko ubu Ancelotti aramwegera muri kuvuga ko mu kujya tsinda ibitego biriyongera assist arazitanga nk'ibisanzwe. Vinicius nagitangaje kuko yatsinze igitego atsinda na penalty yayiteye neza niwe ukwiye kuba man of the match kuko we already ntabwo ikipe yabo yadominye siyo yakinnye ball nyinshi bajya bakora ama transition kandi atsinda ibitego bibiri mu gihe hari Kane yagaragaye atsinda penalty nta assist nyinshi yabo ngiye nemera yuko Vinicius ari man of the match birakwiye yarayikwiye muri rusange yarayikwiye ariko abakinnyi babo bombi kuko ari babi ntacyo nabagaya bitewe n'umutozo uko bapanze hari Kane nimba nta buryo bumwe twabona yahushije ubwo nyine ntabwo yabonye nimba Vinicius nawe ko yitwaye amahirwe make yabonye gatsindira penalty gatsinda n'icyo gitego akaba yanakinye abantu bose bafite amanota bitewe na system umutoza agiye ababanza.